Ahakoa te rua tekau tau kua hipa kei te whakaatu tonu ngā kaumātua o Ngāi Tahu Taikura. Kāore he pakeketanga e tai a tonutia i te Kapa Haka. E rua tekau tau hoki a Ngāi Tahu Taikura e tū ana. Ko tā te rōpū nei he whakakotahi ngā kaumātua o Ngāi Tahu whānui no Te Tai Poutini, Murihiku, Rāpaki, Kaikōura me Ngāi Tūāhuriri. I haere a Shakayla Andrews-Alapaki o Tahu News ki tā rātou haratau whakamutunga I mui te haere ki te ahurei Taikura Kapa Haka. Ko te haratau te mahi mo te hui taumata o Taikura. Heoi, ko noho tēnei kanohi kitea ki te poho o Ngāi Tahu Taikura mō ngā tau rua tekau, ko me tapere ngā wini te me para crofts. The memorable ones were Ingahoia. That was the one that, because she took us back to the wartime when our soldiers came home. And I'm talking about Aroha. Te taurua mano mā ono I whakatūria ai te tuakana o te me para crofts, a kahurangi aroha rereti crofts, I te kapa o Ngāi Tahu Taikura. E ai kia te me para crofts, he kaha no tōna tuakana ki te whakakotahi I ngā hapu o Ngāi Tahu, pēnei I a Ngāi Tūāhuriri, Ngāti Wheke, me Kāti Huirapa. Aroha 20 years ago was our tutor. It was always family had to go, and whether you cooked, whether you washed or did the dishes, but you still had to learn your kapa haka. And that was what she was all about. I've got my left hand up, my right hand's come from underneath, put it over the top. I ēnei wā, ko puamiria parata goro te kaiwhakahaere o te kapa nei. Ko tāna, kei te utonu rātau ki ngā waiata o nehe, ngā waiata e mōhiotia whānuitia e ngā kaumātua. So these compositions that we're doing are from the 1940s, the 1940s, 50s and 60s. My favourite part of being with our taikura, with our taua and our paua, is just spending the time with them and watching them reconnect to each other. Korua te koutou te kaupapa, a he hikaka no te me para crofts ki te hoki atu ki te atāmira me te tū ngātahi ki te taha o tōna whānau. Because it's the 20th year and our new uniform is black and green. But in respect to three of my sisters and my brother, I will go on stage this year and still in red, black and white, and I will change my colour later. Pōpō katu a Ngāi Tahu Taikura ki te whatārangi o Taikura hei te 15 miniti pāhi I te rua karaka I te ahi-ahi. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.